Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Bellerin News vha tshi khou vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Tshiimo tsha mufhiso wo kalulaho tsho no vha tshilapfu kha dzhango ḽa Afrika hu tshi vhambedzwa na miṅwaha ya 40 yo fhelaho. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhanala ya Communications, Earth and Environment. Muṅwe wa vhaṅwali vha ngudo Dokotela Vho Akintomide Afolayan Akintola u bva Yunivesithi ya Illinois Chicago vha ri pfunzo ya vhadzulapo malugana na tshiimo tsha mufhiso wo kalulaho ndi ya ndeme u vhulunga matshilo a vhathu. Zwi tsha zwo ralo, vhaṅwe vhaḓivhi vha ri mpfu dzi vhangwaho nga mufhiso dzi ḓo fhira zwigidi zwa 40 ngei kha ḽa Nigeria kha miṅwaha ya 50 i ḓaho. Vhasedzulusi u bva Technical University of Munich kha ḽa Germany vho bveledza nḓila ntswa ya u ṱola mutakalo wa zwimela. Nḓila iyo yo ḓisendeka nga zwifanyiso zwa satellite i shumisa maitele a vhuṱali a ṱhangelwaho u ṋetshedza data vhege iṅwe na iṅwe. U ya nga vhasedzulusi, hezwi zwi ḓo thusa kha zwa vhulimi na u ṱanḓavhudza nḓivho malugana na u ḓiimisela ha zwimela kha tshanduko ya kilima. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhanala ya Remote Sensing of Environment. Mapholisa vha Northam tshiṱirikini tsha Waterberg vho fara munna wa miṅwaha ya 32 zwi tevhela zwe ene na khonani yawe ya tshifumakadzini vha vha na dzikhakhathi dza muṱani. Hu khou pfi nga musumbulo wa ino vhege muhumbulelwa o ya ha uyo mupondwa he ari a tshi ṱuwiswa a hana. U bva afho mupondwa a vho bva ayo eḓela nnḓa. Mupondwa uri a tshi vhuya nga matsheloni a ḓuvha ḽo no tevhela a wana muhumbulelwa o mu lindela. O mbo ḓi vala a loḓela he a thoma nga u nwa tshidzidzivhadzi. A kona u vulela xasi phanḓa ha musi a tshi ṱoḓa u funga mentshisi uri vhoṱhe vha swele ngomu nḓuni. Vho mbo ḓi thoma u lwela u ḽa mentshisi he mupondwa a kona u dzhavhula a u posa nnḓa nga fasiṱere phanḓa musi a tshi shavha yo ṱoḓa thuso nnḓa. Vhadzulatsini vho kona u mu phalala ha kwama mapholisa vhe vha namba vha vula mulandu. Muhumbulelwa o mbo ḓi londiwa u swika tshi wanala, hune zwa zwino a khou pfi u sibadela hune a khou lindiwa nga mapholisa a haningei. U khou lavhelelwa u ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Northam malugana na mulandu wa ndingedzo dza u vhulaha. Muambeli wa mapholisa Limpopo Brigadier Vho Hlulani Mashava vha ṱalutshedza. It is reported that on Monday, the 18th of August 2025, the suspect was at the victim's place during their conversation. The victim alleged that she told the suspect to leave her house, but he refused. Then the victim decided to go away for the night. The following day, she returned back home and found the suspect waiting for her. He then locked the burglar door while both of them were inside. He doused a flammable liquid inside the household, drank it, opened the gas cylinder, and informed the victim that he wanted to kill her. They fought for matches until she managed to throw it outside the house, and she screamed for help, thereby getting neighbors to rescue them. The police were summoned and the case of attempted murder was therefore opened. The alleged suspect was identified, traced and arrested at the same village. He is now admitted at a local hospital under police guard for attempted murder. The suspect will soon appear before Northam Magistrate Court, soon facing an attempted murder charge. Ako guma ngorali mafhungo fhano kha Bellerin News muthetsheli kha vha bvele phanḓa na uri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha Spotify, X, Twitter khathihi na kha TikTok kana uri fonela kha 083 861 2263. Vhaṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Bellerin Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellerinbrands.co.za. Bellerin Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.